Maono ni kama GPS. GPS inakuonesha namna ambavyo unatakiwa kuwa, lakini ili ufike kwenye maono ulionayo unahitaji kitu kinaitwa roadmap. Roadmap inakuonesha process nzima ya kufika kwenye maono ulionayo. Sasa kuna wengine, ili ufike kwenye maono ulionayo inakuhitaji uwe na aina fulani ya marafiki. Lazima uvunje uhusiano na watu fulani ili uwe shaped na maono ulionayo. Wengine inawakosti kuacha vile vitu ambavyo walikuwa wakivipenda zaidi. Lazima uviache hivyo vitu ili ufike kwenye maono ulionayo. Na wengine ili ufikie maono ulionayo inawapasa funga na kuomba sana. Funga na kuomba ili ufike kwenye hayo maono ulionayo. Kwenye Mithali Biblia inasema, lakini pasipo maono watu huacha kujizuia. Without a vision the people perish. Why? Kwa sababu unakuwa unaenda bila focus. Kwa hiyo ili ufikie maono yako, ufike kwenye destiny ambayo Mungu alipanga juu yako, lazima ukubali kuendana na maono uliyobeba. Mungu akubariki.